hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisiro mungena lona FM na ku hlekanisa ku ronga yingisela xitichi lexi ri kona namuntlha i ravunharhu i siku leri ra 26 ra n'hweti liya ya 26 n'hweti hi liya ya khotavuxika lembe ra 2024 mani ka 24 mina ni khalanga pet mathebo la mingisiro mina ku amukela kwala nga yingisela xitichi lexi ri kona u khona yingiselo la Gauteng eMpumalanga eNorth-West Limpopo na u kuma ku audio streaming ya mungena lona fm.co.za hi famba swi ngo fika le ka awara ya mbirhi wu humelerisiwa nongonokolo hi Ncindani Eric Mabasa hi ndlela yoleyo kunjhani mingisiro wa mina la Gauteng eMpumalanga eNorth-West Limpopo na hu kuma ku hi audio streaming na SABC Plus kese loko yingisela xitichi lexi ku na hoyi aka sikhusese kahle ku endleka yini ku na muyingiseri un'wana nge i lava ku hi pfuna ku twisisanyana ka ntsongo ka leswi nge le ku endlekeni ta va kha hi bula na yena sweswinyana nga ri khale hi twa kahle ku endleka yini xiphiqo xi le kwihi hikokwalaho ka yini se ku fane ku holoviwa na hi timhaka ta ngoma yinene leyi hi ndlela yaleyo se mhaka leyi nga ta va kha hi bula hi yona kasi ke hi lava ku bula na muhleri laha hi langutaka timhaka leti ti khumbaka ntirhisano wa mafumelo na timhaka leti ti nga languteriwa eka bandla ro fana na MK ngopfungopfu loko ku langutiwe eka timhaka leti ti langutaka ku va van'wani va hetelela va tekiwa kumbe va hlambanyiwa hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga ta vulavula hi yo mingisero wa Munghana Lonene FM i timhaka letiya ta enyoveni ve nge ri ku hele lembe ra vumbirhi leri ku humelele mhaka liya i mani a byaraka vutihlamuleri i mhaka leyi nga ta hi languta kwala ka Munghana Lonene FM hinkwaswo sweswo andzaka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hela hi nga koma mingisero wa Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela kusuka studio 4 kambe ke a hi sunguleni la mani va tili tolo va ta vulavula hi timhaka ta ngoma le atiyani mhaka ko kambe loko se va yi fambile hi va hlanganise na va Hosi Mdavula va hi vuyisele hungu leri Humelerisi mifukini futhi nikhense ngopfu Munghana Lonene ni pfune ngopfu ni try ku fona futhi la ni tivi swi ta kotakala ku ni tlhela ni vuya ka amoyeni na hi ku ni va kumini ni vulavule na Hosi Mdavula after swi vula ku Hosi Mdavula va fonele Hosi Nkanyana se ni vulavule na Hosi Nkanyana va vhe va tsutsumela kwale ngomeni ni kote ku ni vulavula na n'wana wa mina se va ri angolo i ri yena loko a hlamuseta vona vhele ni vulavule na hi rhanga loko ka kokiwa i lo tifambeli hi yexe ma swi vona se hi o navela vanghani iye kwale a nghene hi yexe se va ri le ka condition ya right lexi nga kona ku u fanele ku laveka medication ya yena a ya na yo kwale se ni khense ngopfu Munghana Lonene at least namuntlha ni ta kuma vurhongo ni khense ngopfu okay se va tlerile ani va tlerile vo hina mara hi sala xivutiso ku na xin'wana xi vuriwangi la i yili papila ri kwi ra consent a swi vuriwangi phela na la na vo loko va vula lava va vuli ku hano kahle a yena malume wa yena hi wo nga n'wi pfumelela kumbe a yena papa yena hi wo nga n'wi pfumelela kumbe a va vuli ve ri hano vulavula na yena ve ri le ka condition ya right sweswo a swi twa ha khensa swinene papila ke ri kwihi papila ra ku komba ku se ku ze n'wana loyi a nghena la ngomeni hi leri papila i pfumeleliwe hi loyi hi ku swa ha siyaka ku swi vula ku ngoma atiyani le ka Hosi Nkanyana yi pfumela ku yimbisa n'wana a ri ha papila na hi swona xivutiso lexi xi nga ri ku hlamuriweni lexi kambe hi khensile ku mpfunekisi swa mina hi ku a swi na mhaka va n'wi fonini va kuma ku i right a swi na mhaka ku i twanani na vatswari loko a suka a kaya leswi nga na nkoka i ku ku na loyi a nga hi komba ku papila a ku hi leri papila loko ko va na loyi a nga komba ku papila hi ku ya hi milawu ya la Limpopo le ku ya hi laha yi nga hlamuseriwa kona hi Hosi Mdavula i ku fane ku va ku ri na papila leri nga ndla yini leri ri nga vekiwa ri komba ku n'wana loyi i pfumeleriwile ku tala ngomeni swa siku rin'wana kumbexani loko i kha hi famba hi tatwa hi lava ku bula na Good Enough Mashego hi bula na yena hi vulavula hi timhaka ta Zizi Kodwa na n'we hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ku kahle ku endleka yini Zizi Kodwa i tshike ntirho i ye khoto a tshika tanihi holobye wa timhaka ta mitlangu vutshilana ndhavuko ivi kusuka kwalano
hi ku hono ANC na step aside ya yona yi right ngopfu ya etlhelelile na tshembi lo languta ma swi tsundzuka ku zwelini Mkhize loko n'wina mi ku a suka tanihi holobye i sukile mara a ri koho kwala tanihi xirho xa huvo yo endla milawu na mi swontswa ni ya koho kasi step aside xi ri yini so swi vula ku tatana Magashule leswi va nga a va step aside a va tatama va ha ri premier loko a va ri premier swi vula yini hi tatwa va lava va tiva ku timhaka ku na mhaka laha leyi yi nga vulavuriwa ngopfu hambi ku ri tolo hi vulavule hi yona hi timhaka ta ku ongeti ku na hoyi laha a mugangeni wa ka Skhusese kasi kahle hi le kwihi a hi amukeleni muyingiseri loyi hi twa ku hi ri yini nhlekani Ahee, Nhlekani. minjhani buti I kona minjhani? pfuke na swi tiva ku Xitsonga xa n'we xi pfa xi hela la xi helaku kona mo tirhisa mbulavulo walowu mi twa ku ongeti hi ta wu twisisa hinkwerhu mina kambe ni nge cinci ta va na ha vulavula na n'we hi Xitsonga. It's okay, my brother. Thank you very much. Hi byeleni kahle ku endleka yini ka Skhusese hina leswi hi tivaka swona i ku ku na munhu a nga dlawa ku na vanhu va nga khomiwa ku na ngoma ku na van'wani va nga yi laviki ku na van'wani va yi lavaka kahle ku endleka yini Yeah. First, let me thank you for this opportunity. Thank you so much. We really appreciate this opportunity. Makale, it's a very difficult issue. First of all, as the community, we believe if kunangoma, people must be informed in advance, adequately, be given adequate time in advance. Kore vanhu va kota ku prepare kuri ku ta va na ngoma so that people can move their weddings, they can move their graduations and other celebratory events. So in this instance, ngoma was announced less than a week before Iuma. And as the community, we came up and said, no, look, you cannot do this because in our one in the celebrations and local Ngoma, people must not do anything. Secondly, Ngoma, as far as we're concerned, according to custom, it's at least after a minimum of 5 years. This one, we had 2 years ago. In fact, less than 2 years ago. And on that basis, again, we said, no, you cannot do this. Thirdly, the Rapachelo family, which is our royal family, they've had people dying in the past 6 months or so. Those people, you cannot have ngoma. Fourthly, there are running issues in the royal family about us having our permanent chief because the current one is a regent, and we said on that basis again resolve all those issues so that this thing can be done by someone that is the chief, a full chief for that matter, because there are issues around the current one on the throne. So we said all those things combined, we cannot have this ngoma. Nonetheless, they decided to go ahead. We engaged with the PICC. They sent us back to the Premier. We went to the Premier. Unfortunately, the Premier was only being sworn in. And look, it made sense to us if they could not attend to our issue. That was last week because we're trying to stop it. And unfortunately, we also couldn't get an interdict because of the fees that are associated with obtaining one. So now we resorted to, as the community, we are not going to abide by the rules that we normally abide by when there is ngoma. They are not allowed to wear pants, trousers. In the community, I kutlanga music. People cannot have their graduations, they cannot have their weddings. We decided we do not recognize this ngoma. And as a result, we're going to continue with our lives as normal, as though nothing is happening. Okay. You come in Kwalan. You continue with your life as normal. So wala ku misola timhaka leti nga vekiwa hi hosi kambe ke va ri ku sola hosi u sola u sukile yi khomeni kwalano yi ta vuya yisa mahlweni Boxer, it's
Afrika wa vulavula hi laha hi nga koho mingisero Munghana Lona FM mixile na mingiseri la mingiseri mi vulavula hi timhaka ta ku you were not given adequate time tanihi community mi tirhi hayi swantswa hi nga abide hi ti laws ta tiko leriwani kambe a ni ri tihosi hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku abida na milawu ya hosi mi complya kambe mi kha mi ri premier va ha ku vekiwa a mi ta mi kha mi swi landzelerisa ku premier hosi leyiwani a yi hi khomi kahle mara mi kha mi nga va kavanyeti leswi vo va nge le ku swi endleni. Yes, look, the point here is we're saying everything that happens, even if Swendra hosi, they must take into account what the law is saying, because some of these rules or laws that we're talking about, we're thinking they are inconsistent with the Constitution. Because when you come up with a law, that law must speak to the law of the country. So when you have something like Ingoma, in as much as there are people who agree with it, they should not be forced to do it. Yeah. Like if I don't believe in that, you cannot say, for example, I shouldn't have my Sunday church service because we are doing our own religion. It's a free country. As long as we're doing things that are allowed by the law, we will obey them. And we're thinking to tell someone, Ingoma in our tradition happens somewhere far away from the community, in the bush, in the mountain. So we don't see how a woman wearing pants disrupts the operations of Ingoma. We don't see how all these things, because my brother, you'll agree with me, we are in an evolving society everywhere in the world. Things change. We're not stuck or stuck in one place. So we're saying these are bylaws which the community, the chiefs and the community, their subjects, they must sit down and discuss and say, look, how do you find this? Are you comfortable with this? Because chiefs are not ruling because they're chiefs. They rule because they have the subjects. So the subjects are a critical voice that must advise on how they are ruled. So now in this instance, we feel these things are imposed upon us and they are unfair and unlawful. But now I understand. Maybe because we don't have a lot of time. What you are saying, I would say it's correct based on what the leader of Contralesa said on this very radio station on this very program when it comes to the issues of Ingoma. These are the procedure programs that needs to be done. How are the communities expected to be engaged and but then let's zoom now to what actually happened that led to the death. I understand someone has died now. I understand people have been arrested. What is the story? Exactly. Thank you very much for asking that one, because it's a burning issue at the moment. The community went ahead, as I said. We had a fun day, an ordinary day where the community gathered together to enjoy themselves, have an open night, just playing, just relaxing together as a community. And the people, Wangoma, they came out of where they are stationed or based in the bush. They came into the community armed. They came to violate the community. They started randomly beating people up. And in the process of them beating people up, they somewhat, I think by accident or mistake, attacked one of their own. And ultimately this person died. My brother, in that whole situation, we have short clips of little videos that give an indication of who was armed, who was attacking who. But here is the baffling issue that we're currently dealing with, and this is the issue that has generated a lot of chaos in our community as I speak to you now. When the police were brought onto the scene, they came and all of us were there. I personally addressed the crowd to say we cannot continue with our night now that we've got a dead body. The police took over the place and it became a crime scene, something that is the normal procedure. Now,
everybody gone home. The following day, the police came down and hunted our people. The community that was attacked with an assortment of armaments. They were brutalized. You are saying they were armed. How? They were armed. Yes, they had knobkiris, they had sticks, they had all manner of armaments that you can think of, but not guns, not knives. Okay. Yeah, but knobkiris and sticks. And they even beat up. They started beating up one of us. And when our people saw that they were going to kill the guy that they were attacking, our people approached in a large number, because the people that I'm talking about that approach is the community. This is just a fraction of the community, a small number of people that were acting as the army of the Ngoma. So when they ran off, some chaos erupted, and they started randomly trying to beat everyone. Our people were bare. Our people with their bare hands could not have inflicted the kind of injury that was inflicted on the deceased. But here becomes the issue, and my brother. The following day, the police started picking up people from the side of the community that was attacked. And as I'm talking to you now, they picked up 4 people, 3 of whom were not even at the scene. And you know why this becomes an important issue, and my brother? Because they were running battles between the organizers of the Ngoma and a grouping in the community that was very vocal about issues that they're not comfortable with, that were coming from the royal family. And they were even vocal about the fact that this Ngoma should not be there. And those are the people that are arrested. And these people are completely innocent. And I'm not vouching for their innocence because I believe they did not do any crime there. It's because they were not even at the scene. And as I'm talking to you, this is a very painful state of affairs. We are here seated asking ourselves, where did the police get the lead to arrest the people they have in custody? Because these people are not even at the scene. And the people from the side of the aggressors that were armed to the teeth, none of them is even being interviewed. So we are thinking this is a political attack on those that are raising their voices against what they perceive as injustice, according to how our affairs are managed. And the police station, our local police station, under the leadership of a colonel that is the commander of the station, they do not want to listen to anything. All they want to do is arrest innocent people. Now, as I'm talking to you, and so when you are saying they don't want to listen to anyone, does it mean people tried to go and tell them that you are arresting wrong people, and they just did not want to listen? And who are the right people then? First of all, they were given. I'm sorry, I will not disclose names because it may jeopardize the investigation. People's names are submitted to the station. None of those people were arrested. These people who are in custody, whose names we don't know who gave their names, because these people were not even at the scene. And given the clashes that are there between these people and the royal family, or particularly the regent and the army, the same army of the initiation school, because these people are opponents. When they were picked up, think about this one, my brother. These people were picked up in midnight police raids and even beaten by the police, some of them in front of their families, brutalized. And these people were not even at the scene. And there were comments about, you think you have a loud mouth, we're going to silence you. Can you imagine? Those are apartheid era police tactics of intimidation. And we cannot have that in the modern day democratic South Africa. And we're saying these things must be revealed to the public to know. And that the police, who are impartial, who are going to be objective, must be brought on board. Investigate this thing. We've made a public statement that, look, this is our position. We'll forward it to you once again for you to read to the public. We say we had witnessed the crime. We know who the perpetrators are. But the police don't want to listen. They don't want to listen to that. Yet they are arresting the victims. So
So now I'm left with a minute. What will be what is the way forward? The way forward is this. Because they're pouncing on people in the middle of the night, we don't know who is next to be arrested. They're raiding people's houses, people are brutalized, people are beaten, there's fear, there's trepidation, and people are scared. We're saying if we can engage higher structures within law enforcement, get police that are objective, who do not derive their mandate from civilians, who are going to pursue the law. Because I don't want to be misconstrued to say people must not be arrested even though they committed crimes. If there's anyone that has done that, they must go into custody. And actually, we are even there to cooperate with the police because we don't want anybody to commit a crime and walk home free. So we are just against the law having eyes and the law being used as an instrument of advantage to certain individuals because they occupy certain positions in society. That cannot happen. That cannot happen. And we're saying the last one. We're saying to the police, let's establish a team of objective investigators that would get down to the bottom of this matter. Because now we have people languishing in jail. No, it's not even that they did not commit the deed. They were not even there. These people were remanded in custody yesterday. Okay. And these people, as I'm talking to you, they're obviously in jail. Okay. Some of us are unsure of what will happen to us. Okay. No, we heard you. We'll hear from the police and how they want to go about navigating this impulse. Otherwise, thank you very much. Ukensayina swinene bot inkomo ixexo xiyimo ve ri nawu u nga vi na mahlo n'we mirini n'we mi tshama kala ka swihusese hi nga tsakela na ku twa na n'we kambe sweswiwana yeneni ka nkosi na Chauke a hi byela ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ta yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi bula na good enough Mashego hi twa ku kahle kahle hikokwalaho ka yini good enough kodwa a ye aka huvo yo endla milawu kambe sweswo hinkwaswo andla ka nkosinathi ya nkosinathi ka matimu ya DA mi tshama mi twa va ku DA yi yimise munhu vuxirho kumbe ku va yi n'wi tshinya endzhaku loko a hehliwa hi timhaka ta xihlawuhlawu hi ku sweswiwani ku na xiviko xi nga huma xa ku komba ku DA Federal Executive Council yi yimise vuxirho bya Ronaldo Hose matwa Roro Hose loyi hi ku vani va swendlise huma handle ku vanhu va le handle a va kombeta ku ri munhu loyi munhu wa njhani u kombeteleni kambe DA yi ya swi endla matsundzuka Mani de Freitas un'wana loyi member of parliament loyi ni nga tirha na yena Gauteng va n'wi hlongorile loko a yivile timali and a ku ri munhu loyi a bahiwa ngopfu hi ANC a ku ANC corruption kambe na yena va n'wi khoma va DA va n'wi khoma a yivile timali a ku ri a sutile Gauteng legislature a ri member of parliament at Cape Town kambe a va zange va rhandza ku ri va swi publicize ku ri swi tiveka ngopfu hikuva na ni vona ku hina vanhu va hina hi va swikulu a va na thyaka a va yivi timali ta mfumo kambe Mani de Freitas yaloye ke a nga ha ri member of parliament va n'wi susi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 14 minutes ntsena ku bila ora ya 12 nongonoko hi ku tisela ku wona nhlekani lowu a hi ku timingiseriwa mi hi ku ta angula ku yini kambe ke sweswiwana hi yini ni mahlweni good enough Mashego mhleri wa tipolitiki lava hi lava ku bula na vona kahle swi vula ku tatana good enough Mashego swi vula ku tatana good enough kodwa va lulamerile ku va ya a parliament ku endleka yini step aside Sewani tatana Khalanga na vaingiseri va Munghana Lonene aha va tiva swi va ngopfu ku ri mina tatana le va ku ri u ya parliament na mavita ku fana hayi good enough good enough kodwa Ativa me swa khale drapet leswaku leswi swa va ku na step aside aspiri asco fana na leswi va ku na integrity committee ANC asikosi leswaku na integrity committee ANC i rangere nkarhi wa ku langofu ku fika la ai teka
Afrika-Dzonga ku ri i xilema ku ri va nge swi koti ku vona ku ri yi endla yini nkarhi leyi ku na swa ku tala swa ku biha ku vulavuriwa corruption va ku hayi we are self correcting ku vulavuriwa mhaka ku ri mara ku na vanhu va ku tala la ku ri malungan'we lava va kumaka ka masipala loko a khuma ka masipala u ta mi kuma ka SOE loko u khuma ka SOE u ta mi kuma parlamenteni vanhu va ku fana na vo Brian Molefe va ku hayi no ku na step aside rule la ka hina so sweswi ka nkarhi leyo ku ri va vulavurisana hi mhaka ya mfumo na mavandla man'wanyana swa komba ku ri mhaka ya step aside na mhaka ya integrity committee a yi tirhi ka ANC hi ku ri vumbirhi bya so ngopfungopfu step aside va ku loko o chajiwa ku laveka u step aside integrity committee loko u na timhaka ta ku discipliniwa ku laveka i ta languta mhaka ya wena so sweswi swa ku ri tatana tizikoto se u le parlamenteni swa komba ku ri swa ku tala ANC yo vulavula ntsena a ku na leswi swi tiriwaka ka malunga ANC swi tiriwa ka vanhu van'wanyana kambe loko ku ve swiyimo xitano swi vula yini ke ka timhaka teto ta ku leswi loko va kha va campaigna loko va gangisela tivhoti a va vula ku hi le ku lwisaneni na timhaka ta vukungundwani hi le ku vanhu lavo ka va nga basangi va nge tlheleli ka a parlamente sweswo kombe hi leswi handle ku basa leku ku basa ku hambana ku na ku basa swa ku ri swi voniwe ku ri swilo swi basile ku na swa ku ri swi voniwa hi voko ku ri swilo swi basile ke leswi va vulavuriwa hi make vathavile bya mina ku hinkwavo ka vo va na smallanyana skeletons leswi kombaka ku ri loko u na smallanyana skeleton basile ka ANC hi ririmi ra ANC lava ku ri va basanga lava ku ri skeleton swa vo swi le ka Zondo Commission sweswi lweyi tatana kotwa skeleton swa ye swi le ka Zondo Commission and na koho i munhu wa ngaku i munhu wa ku sungula ka ku ri ka vurhangeri ra ANC ku ri se u khomiwe hi mhaka ya leswi a swi humelela le ka Zondo Commission leswi swi endleka sweswi leswi endleka tolo mhaka ku ri se u le parlamentini swi komba vanhu hinkwavo leswaku mfumo wa tatana Cyril Ramaphosa a wu timiselanga ku ri u ta implementa ti-recommendations ta Zondo Commission ku ri loko swi tsandza ku hlongola munhu wa ku fana na Zizikoto ku va nga mpfumeli ku ri ya parlamenteni wo tivutisa ku ri vanhu va ku fana na vo Gwede Mantashe vanhu va ku fana na vo va ku tala va ku ri va kumeka le ka report leyi vona ku ta endleka yini vo leswi swa ku komba ku ri mhaka ya ku fana na ya phalaphala ku ri a yi le ka commission mari mhaka ku ri kona yo a ku na nchumu leyi ta endleka loko vanhu lava endleka switsongwanyana swa ti-2 million swa ku ri va fanele va nyiketa example levo ku nga endleki nchumu so mara brapet ku laveka i twisisa ku ri leswi swi komba ni ta tirhisa rito ra ku vola la ku ri koka ANC sweswi hi ku ri loko u languta ANC ku sunguleni ka yona hi nkarhi wa Nelson Mandela Winnie Mandela u hlongoriwa parlamenteni in 1995 a hlongola lo a ri wanuna wa yena Nelson Mandela hi mhaka ku ri a nga swi koti ku fambisa swilo kahle mara swi vonile ku ri 2003 u kumiwe ku ri a ri guilty hi mhaka corruption ya Winnie Mandela mara nkarhi lowu a nga ri le ku parlamenteni and ANC a swi kota ku dila na vanhu nkarhi ku sungula le ndzhaku le hi lembe ra 2003 hi vonile loko tatana Yengeni Thoni a ri chief ta ANC a kuma ku ri na ye ku na leswi swi hi nkarhi leyi a chajiwile va mususpenda ka chief whip hi nkarhi leyi a kuma leswaku u swi endlile hi vonile ku ri ANC a va endlanga bya ku ri va ta ku u fanele step aside ku fanele a tirhisa conscience ya ye a ku na nawu lowu vulavulaka leswaku munhu ku fanele ku endleka yini yena mara ku sungula ku khoma munhu wa ku fana na tatana Cyril Ramaphosa hi vonile ku ri munhu a ku fanele a endlile lunghise naye a ri jele hi 2020 hi 2021 a ku no se u rivalewile ku laveka munhu loyi a huma tatana Zuma a ri jele naye a ri jele a ku no naye se u rivalewile ku laveka a huma yi khomeni kwalani ni hundzasa xinavetiso lexi Mashego la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona good enough Mashego umhleri loyi ngile ku bule na yena nhlekani lo kwala ka Munghana Lona FM kana ngona ku Africa wa vulavula vugevenga byi tikomba bya ya mahlweni byi tinyika matimba xiyimo xo tika swinene mingisero me ni vula ku mi ri yini xitori xa mani lava vo duvuriwa va kha va la ku khandziya bazi swi vula yini swi leswi kambe ni tshemba ku swa ha ta ya mahlweni swi lavisisiwa a hi yini mahlweni hi languta mhaka leyi ya nkulukumba good enough kodwa hi ka hi bula na good enough Mashego a hi vulavuleni loko mi kha mi vulavula a ni kha ni mi twa mi kha mi kombisa vandla ra African National Congress ri ri na nawu wa ku swilo loko I hoxile wa huma la loko u hoxile wa huma swi nga za ku fika na timhaka ta va step aside leti nga ta sweswiwani ivi hi 2005
khale ka president Thabo Mbeki va hlongola khale ka president Jacob Zuma tanihi deputy president. Onge swilo swi sungule ku cinca kwalano a hi swona se sungule ku cinca i nkarhi wa Jacob Zuma ku ri i nkarhi wa Mandela i sungula le ndzhaku leyi vonile loko commission of inquiry ya ku sungula Truth and Reconciliation i sungula NCI na nawa ku ri vo va ta famba vurhangeri ta famba ku ta vulavula a ku laveki malunga ANC ta famba ka commission ya ta vulavula vone munhu a ku fana na Bantu Holomisa ta famba vulavula ka commission leyi va mhlongola ka ANC hlongoriwile Bantu Holomisa ka ANC i nkarhi wa Jacob Zuma wa Thabo Mbeki vonile munhu a ku fana na Mbulelo Goniwa a ri chief ta ANC endzhaku ka Tony Yengeni wa ku sungula na yo fambile yi vone Mbulelo Goniwa ku ri na yo kumiwile ku ri ku na leswi swi endleka swa ku biha ena nga chajiwanga hi nchumu mara endzhaku ka discipline ra ANC u hlongoriwile vulavula munhu a ku fana na Winnie Mandela 95 so sweswi leswi swi sungule ka nkarhi wa Jacob Zuma ku ri na wa ANC swilo swa fana na ti-integrity i nkarhi wa Mandela swi nga ri ko u swi sungula ndzhaku i nkarhi wa Jacob Zuma i ku ri a va endla leswi swilungu va ku na smoke screen ku ri loko vanhu va ku munhu loyi endla swilo va ku handle integrity commission yi kole ka ANC committee na George Mashamba yi ta vulavula ku ri ku fanele ku endleka yini so loko vanhu va languta integrity commission munhu wo leyo so va ku le Northwest le se yi chief executive officer yini mara Brapet ku laveka is languta the public servant hinkwato la Afrika-Dzonga loko ri phoyisa va ku na suspicion ya ku ri we endle swilo swin'wanyana ku na nchumu lowu u endlile swa ku sungula va ku suspenda va nge ku na ku laveka u ta tirha ntirho ta investigate va ku suspenda tsende ku santile n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi na loko va ku u duvule munhu u ri le ntirhweni a va sunguli va ku u duvule munhu hayi famba ntirhweni mundzuku va ta ku u duvule munhu ku laveka u yi nyiketa xibamu xa wena ta ballistic u ta suspendiwa nkarhinyana u ta va le deskini mani loko u ri le deskini loko u huma u ya le kaya u famba u nga na xibamu hi mhaka ku ri va ku na ballistic so swi vuse ku ri loko u tirha ka government u ri phoyisa swi lo yini loko va ku na charge yo ku ri ya nghena u suspendiwa loko u ri nurse va ku nurse yo karhi endla xilo xo karhi u suspendiwa mara loko u ri zizi court va ku va ku chargile i mhaka 2 million va ku no we fanele u ya parliamenteni leswi swi komba ku ri nawu ka ANC a ku na nawu loko ri famba ku sungula nkarhi wa Jacob Zuma that's why ANC leyi yi vonaka sweswi ANC ya ku ri se yi le ka 34% yi le ka 40% swi komba ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga va swi kota ku vona ku ri loko u hoxile u ri ka ANC ku ri u lunga kumbe u murhangeri wa ANC swi counta ngopfu loko se ku fanele ku ri vekisa swin'wanyana leswi swa ku swi byela vanhu hinkwavo ku ri tatana Cyril Ramaphosa ku na nchumu lowu ta endleka tatana Zuma a ku na nchumu lowu ta endleka mhaka ya corruption yi sungule 2005 na sweswi 2024 swi ta endleka ku fika siku leri ta lova hi rova ta ku ANC ta tsala obituary va kona a ri leader ya nkoka ngopfu ya ANC wendle swa ku tala va ta mi nyiketa na state funeral hi mhaka ku ri swi komba ku ri i ndlela leyi ANC lavaka ku fambisa swilo hi yona kambe xiphiqo i yini hi ku swi vula ku yini swi vula ku a va ha ri na mhaka ku vaaki va ri yini a va ha ri na mhaka ku hi ku ni le ku languteni ku loko mi ya yimisa i ncini xi nga va ku xi ndle ku tatana kodwa va nga yi hi siku ro sungula loko ku hlambanyiwa van'wani va ya hlambanyiwa hi ti-last minutes i leswi swi vulavuriwe i Market Dlamini ku ri hinkwavo ka voho va na smallanyana skeleton handzi ri loko un'wana a ri kumbe make Thoko Didiza ku no me loko indlela ni vona ka yo munhu la fanaka a ta va lunga ra parliament maka ku ri ku na case leyi a fambaka yo and loko se sungula ku vulavuriwa swi vula ku ri u fanele a va a ri le Joni a ku ri fanele a va a ri le Cape Town a tirha ko ku fanele a va ri le Joni a ta Joni a ta attend a ta so swi ta dya mali ya ku tala ngopfu swi endleka ku ri na yena loko a nga vulavula swo karhi va ta ku phela na wehe ku na leswi na leswi na leswi loko un'wanyana ta vulavula ta na wehe ku na leswi loko nkarhi leyi u ri minister wa maphoyisa loko u ri minister wa sport ku na leswi na leswi na leswi so problem ya ANC ku ri vanhu va ku tala ngopfu va chakile ku vulavula ntiyiso vanhu va ku tala varhangeri va ku tala va ANC ku sungula le ka national ku fika laha ka ti-province ka masipala ku na vanhu va ku tala va ku chaka ngopfu ku fana na koho Limpopo handzi ri a ku na mhaka ya VBS
lava khomeke so lava rangelaka va ku tala va ko u kuma leswaku loko va implicate ka mhaka ya VBS so loko ku na munhu wa ku ri u endla swa ku biha u yiva mali loko ku laveka u pfula umlomo wa wena u ta vulavula va ta ku u nga rivali phela na wena mhaka ya VBS nena we ko so na we u chava ku vulavula so sweswi leswi swi vulavulaka leswi ku ri ANC swi ka stage sa ku ri a ku na murhangeri wa ANC wa ku ri a nga vulavula ku ri mi anchakana hinkwavo va chakile swi hambana ku ri i mani la chakeke ngopfu i mani la chakeke katsongo ai ya no kule ka swi vula ku ka ta tika mashiko ka ta tika kama mtsiritani khensa nkarhi wa n'wena khensa me brother inkom good enough mashiko lava hi bula na vona kusuka le a Mpumalanga mhleri wa hina wa politiki lava va hi nyika xifaniso xa xiyimo matshamelo ya swilo ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta xiphiqo lexi va Khosato va vilerisiwaka hi xo hi ndlela leyi ni rivele ku va vutisana na ku va vutisana swona ku mirhi yini hi leswi Khosato va vilelaka swa mihlamarisa ke kambe Khosato na ya kwa kaya ya kwala mutini kambe yi twa hala handle yi kha yi vilela loko va ri lendeni va kahle swa vulavula swona swa ku va ku na Khosato yi le ka alliance ku ri ku vanhu lava nga Khosato i vatirhi lava va nga va ku swirho swa ANC se ko va ANC yi va ku yi ri ka alliance na yo n'winyi i vatirhi lava nga hetela ku va swirho se loko va tlhela va va na rito rin'wana hi hala tlhelo rin'wana a hi ku lava ku nghena kumbexani hi backdoor se munhu a ta hi ku mini mutirhi ni yini a ni tivi 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingiseri la ka timinete leti ta 12 hi vulavula thwi hi ku kongomisa hi languteka timhaka ta xiboho lexi nga endliwa hi African National Congress xa ku yisa tatana Zizi Good Enough Xikhodwa aka huvo yo endla milawu hi yo hi vulavulaka hi yo se xivutiso i ku n'wemeri yini mhaka yaleyo ke un'wana mingiseri loyi ni hlekani Ba so muas. Aye papa. A tsokile man, ngabo. Hayi batomi. Lesindwa ku comrade Zizi anartra kahle man ra Xitsonga mara hi Xinghezi it is self contradictory. Hiko hinkwenu ha swi tiva ku va tshike ntirho wa ku va holobye wa ta mitlangu na vutshilana hinkwaswo. Va tlhela va suka ka tibodi timbirhi ku nga NEC and then na NWC a nge vi kona loko ku tekiwa division va step aside mara leswi nga ku hi hlamariseni wo fana na mina ni nga xirho lexi rhandzaka African National Congress i ku hikokwalaho ka yini va kumeke va ya hlambanyiwa tolo khona madyambu loko ni langute mahungu ni vone our first General Secretary, Deputy Secretary General, yena manana Nomvula, va n'wi vutisa ntirhikuloni wa n'wina ku humelela yini so va ngo no ku na leswi swi fanela ku kumeka swi lulamisiwa and through his conscience kulukumba kodwa i fanele a swi tiva ku hi le ka trajectory kumbe gondzo leri ra ku tilulamisa tanihi African National Congress a swi ngo endleliwa ku ya ka nhlawulo leswiya swi endleliwa phati leyi vanhu va nga kumeka va yi lwela hi hinkwaswo leswi va nga na swona kumbe va ri na swona xikan'we na ku kumeka va kha va hundza misaveni hi ku kumeka phati leyi kumeka yi thembiwa hi vanhu so na ku lunghisa kun'wana hi vonitwe muhaxi wa mina va kha va kombisa ku Nkulukumba Mkhize i hlambanyiweni Nkulukumba Mkhize a ni tsundzuki a ri criminally charged ka khoto ya le South Africa a ku na munhu loyi a nga kumeka a ya n'wi pfulela nandzu a khomiwa swi fanele swi lulamisiwa kambe loko a suka ka timhaka ta loko va suka tanihi hi holobye wa rihanyo yes a ku ndleke yini it was out of his discretion liya na ku va ku vulavuliwe na vona ku leswi nga na hawa leyi yimela a tlhelo mara na namuntlha na sweswi muhaxi a ku na criminal case which is pending in any court of South Africa so a hi lulamiseni na swi twa sweswo hi swi lulamisile kambe xivutiso ku taka ku ri ku loko ku ve va sukile va step aside yes step aside a yi pime ku yi ta hela rini yi herini
No. I was stepping aside from African National Congress activities because he was not criminally charged. Kuyoba not allegation letiya ta digital vibes. Yes. Leti ti nga ndlawa wa leyi kulukumba va kun'wana wa vona evuyeriweni hi ndlela liya na liya ku xaviwa na movha na mapurasi na hinkwaswo. Yes. Se mara vona is not criminally charged hi mhaka na sweswi va kona a parliament is a member of parliament va hlambanyeriwile. No na mitwa mina lexi ni nga xi twisiseki sweswi ni lava ku kumbexana hi nga twisisana kona hi kota ku hundzisana i ku loko ku ve na ti-allegation. Yes. hambi ti nga fikangi la ku nga pfuriwa a criminal charge. Yes. Na tlhelo rin'wana ra ku kumbe ku na tlhelo rin'wana la se tona ti nga ti approviwa ku a ti nga ri kona. Good. Yes. Aka ANC ku na ti-committee timbirhi leti tirhanaka na swilo leswi. Ku na integrity committee na disciplinary committee. Va yini ka committee ngopfungopfu leya integrity committee muhaxi hi mhaka ku loko ku ri na swihehlo swa matimba henhla ka wena wa ya ka committee liya va vuya a va voniwangi nandzu. That's why committee liya yi va nyike green light ku va nga ya mahlweni va kumeka va ri member ya parliament na sweswi va tlhela va hlambanyiwa futhi ma yi vona. Se swi vula ku leswi va nga hlambanyiwa futhi timhaka letiya ta digital vibes a va hehliwa hi toho va nga ha tlhe va vuya minduku va holobye. Yes i ntiyiso walowo hi mhaka ku a ku na munhu loyi a nga na vumbhoni byo khomeka bya ku kombisa ku nkulukumba Mkhize va na nandzu ka timhaka ta digital vibes criminally. Mara ku hava munhu loyi a nga na vumbhoni bya ku n'wana wa vo yi benefitini. But not bona. Ni vula ku n'wana wa vona n'wana wa vona ku hava loyi a nga na vumbhoni bya ku va benefitini n'wana wa vona. Va byiyisini a khoto nandzu swi kota ku implicate nkulukumba Zweleni Mkhize. Mi ta kuma ku ti fika tibakhumbi a va byiyisanga a khoto. That's why ku nga ri na nandzu lowu nga kona a henhla ka nkulukumba lowu. Ni vula swona a byiyisiwangi khoto mara a nga benefitangi n'wana na a nga yi kumangi movha. Switsarisa sweswo i benefitini na baki ya kahle leya mathangi mambirhi. Yes yona leya muhaxi. So leswi ni lava ku swi kombisa ku fanele ku va na consistency muhaxi ka timhaka ta this step aside na kumeka munhu a nga ngheneleli ka vurhangeri ka African National Congress. Ku nga va ku ri parlamente ku nga va ku ri kwihi ku na nkulukumba loyi a vuliwaka Bongani Bongo. He was a member of parliament muhaxi i chargiwa ka case ya yin'wana yi nga kona a Mpumalanga. They are still undergoing that case na namuntlha sweswi. So anga vuyanga. Yes, and if you make a step aside, I remember a parliament, sela kulukumba kodwa laka kumeka bala ku ibisa makanyi ni ku fane ku vulavuriwa na vona namuntlha na pfuna nkhaningi sela kulukumba Sinukizikalala kha vulavula timhaka ta ku va le ku landzeni ka ofisi ya SGO ya hina ku humelela yini nkulukumba loyi i fane a suka wa swi tiva na yena ku leswi nga humelela a hi swona swi kumeka swi hi tlherisela ndzhaku. It was two steps forward and then three steps back. Se swi vula ku n'wina na DA mi nga tala ku va na swilo swo fana ku nga ri khale ne swa ku mi nghenisa munhu a ka huvo yo endla milawu mi tlhe mi n'wi tsavula. A tsavuliwa yes swa humelela sweswo swi vuriwa blind spot n'we muhaxi ku kumeka ku endleke swihoxo mara swa lunghiseka swi fanele swi lunghiseka hi ku copeta ka tihlo hi ku hi nge kumeki kumeka hi kha hi thesteriwa ndzhaku hi ndlela leyi. A ku na munhu loyi a nga tsaka ka ANC hi timhaka ta swilo leswi humelelaka. Ku na swilo leswi vuriwaka so called Chris Hani Khabani laha va welaka kona kulukumba kodwa hi lero i vanghana lavakulukumba va nga kuswona president Ramaphosa a hi tirhisi swona ka ANC hi tirha hi ku loko milawu yi vekiwini yi fanele yi tirhela munhu un'wana na un'wana. Swona mashima 0860002548 Zweleni Mkhize a ku na nandzu a nga pfuleriwa wona. Ku ve na maveriveri hi mhaka kwa ku se va na nandzu ma ta tshama ma ri maveriveri. Se loko munhu ku ri na maveriveri lama ma nga n'wi endla ku a suka maveriveri malama ma ha tirhi ku n'wi endla ku a vuyela. N'wana lowu nhlekani Botpep Mpfukeni. Mpfukeni mjani papa? Mpfukeni school. This school. School manager. Ne mi yingiserini? Botpep. Na police in ka government, na constitution ka government, na police ka different political organization. So the record
hi ku ya hi constitution yo suspendiwa hi ku ya hala parliament se record anga criminal charge anga chargewangi anga khomiwangi a chargiwa so you na right to do anywhere in South Africa according to the constitution of the Republic of South Africa. So Eddie. About that. Right. Na meta school. Na bravo right. Right school. Sure. Na meta school. Kunitwa atwanana na bravo right. Right school jamu. Awu right we. Loko right ingebuli kuzizi kodwa anga chargewangi. Ingebuli sweswo we. Wena leswi nikutivisa ku so we ingebuli sweswo wa stiva. Se that's why nivutisa ku namutlha I right na. Awu swi kuzizi kodwa anga chargewangi. I chargewini. No, sananga fulankal but fonela we vula bote. Eku report angeseboniwa nanto. Oh. Yeah. Noka nga hlamseli kahle ani mhaka na uyitele xikhulu xa mina se leswi kota ngeseboniwa nanto a hi unike ntsatsa tele lavaakatiko kambe loko a voni lavan'wani va nga step aside phela loko a ku step aside siku leri loko a tshika tani hi fambeli okay a hi tweni non'wana loko a ku step aside aka inani aka tani holobye tani xirho xa a ku ri mhaka ya sweswo phela swa ku i chargiwini sweswo swi nga step aside vanhu vo fana na va tatana Ace Magashule a na va ri secretary general un'wana loyi okay ku na munhu la 0860002543 na wona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wina mi ri yini mingisero me hi ku i mhaka yin'wana leyi okay swi tikomba ku nga ri na munhu la 0860002543 na wona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM sale timinete timbirhi leti nga hi pfumelelaka ku va hi twa we n'wangulo wa we wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yoho hi ndlela leyo ngopfungopfu loko hi langute xiyimo na matshamelo ya sweswi fambile leswi a vulavurisa swona Eddie a nga ri a hi tweni n'wani hi twa ku yi angula kwini hi nga siya mahungu la misava nhlekani aye minjhani papa hi pfukile minjhani n'we ukila ntiyiso ku hava nawu a wu fakiwini ku vanhu va fanele va step aside manje timhaka ta ku loyi a nga chajiwangi loyi chajiwini a swi tirhi sweswo loko a hehliwa hambi ku ri maveriveri i fana yimela tlhelo se hala wani byi kota hi loyi ya chajiwini hala tlhelo wa vuya wa fungisiwa a vulavula switori va tiluma rima a hi swi twisisi ku endla ka yini aka leyi a lava ku vulavula ngopfu yona hi leya ya ngoma ya ka Nkanyana ya ngoma yi hundzile papa ni tlhela ni vula kahle na loko ni kha ni vulavula la ku loko hi vulavula hi mhaka leyi la sweswi hi nga ka swona hi le ku vulavuleni hi yini mi nge hi onheli nongonoko ku fika kwalano buti wa mina a hi hundzeni a hi amukeleni un'wana mingiseri loko ri ku kona loko ri hava hi ta ya mahungwini ya misava ku ya mahlweni hi nge swi koti ku jikajika ka mhaka yin'we hi mhaka ku vanhu va lava ku hi hundzile laya ene loko mi ka mi ya ma tlhelela ku ya kha ku huma swilo swo tala leswi nga ta tlhe swi mikama yin'wana loko vanhu va ringeta ku ti basisa va tala ku ya mahlweni va thyaka se mina sweswiwani loyi ni nga vulavulaka na yena i Hosi Nkanyana hi vo ni nga vulavulaka na vona loko vo ni khwenutani ni vulavula na vona n'we van'wani mi nga ha vulavuli hi swona hi ku loko mi ringeta ku ti basisa mi ndzi nga ra hi tivi nchumu ene va hi byela mahungu ku hungu ri fambise leswi na leswi ene loko se hi ze hi ri vula la moyeni la ri ta hetelela ri poyila vanhu vo tala ene hi la telangi swona laha hi te ku akaneni tanihi rixaka hi yo mhaka na n'wene mi yingiserile loko mi kha mi vulavula ivi mi vulavula hi timhaka ta yini mi vulavula hi mhaka ya ku n'we mi langutani na timhaka tete hi vulavulaka hi tona ta ku vulavuriwa leswi na leswi va ti lumaluma ni mi yingisela mara loko se mi tlhe mi tlhelela ka swa ka Nkanyana na sindziseka ku hambana na n'wina moyeni kambe hambi swi ri tani hi kumeni mahungu ya misava na Nkosinath Chauke ya Nkosinath rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hi nhlekani ka Afrika wa vulavula swa le ngomeni ya le Scorsese ni vanhu lava va nga khomiwa a yi vona totally mina ni sure and then vanhu va le ngomeni va fike laha va sungula ku ba vanhu ne after ku banana na vanhu
then va vona ku ri va be munhu wa wrong hi munhu wa vona loyi va nga ta na yena so va cukumeta swilo leswiya swa vona tinonga na maribye va balekela back to angomeni so loko va fika angomeni a ni va nge mi byeli swa le ngomeni a swi tiva yini se loko va fika angomeni va fika va hlamusela ku ri no i be munhu wa wrong and se u nga ku hayi u lovile va sungula ma swi tiva ku ri angomeni va endla yini ani swi va teka laha angomeni swi va teka va tlhela va baleka futhi angomeni va balekela makaya and se va swi tiva ku ri okay maphorisa va le ku va laveni se va balekile vanhu lava a hi swona maphorisa va khome vanhu va wrong inkomo both Pat na Botshindana ANC leswi yi nga hi swona yi tikomba kahle ku ri a yi le ku swi voneni leswi yi nga swi luza swa ti-vote loko va nga humi ka vukungundzwana leswi va nga ka byona hi ku swa tikomba kahle ku a va lava ku ta tirhela hina vanhu va ANC a ya tirhela vanhu yi lava ku ta ya hala khuveka na vukungundzwana bya yona hikuva va nga teki Sizigodwa va tlhela va n'wi vuyisela a nikisananini a ri na athakini se va komba vanhu ku ne vona a va le ntiyisweni swa tikomba ku DA hi yo kahle yi nga ta humesa vanhu achakini sweswi va chava ku hlawula DA yi va deputy va chava ku yi nga ta tirhela vanhu inkoma mina gulugulu la Captain Park good pet swilo swimbirhi eka mhaka le enyoveni mhaka le enyoveni yi chavise tiko hinkwaro mara ya ya mahlweni vatsongwana ha va vona va no byala ni nga vulavuli hi vantshwa ntsena vatsongwana loko mfumo wa hina wu tshika mhaka ya ku wu rhangisa xibalo mahlweni hi ku ya swi tiva ku ri byala byi na xibalo lexikulu va teka xibalo lexikulu ka byala lexikulu kumba ngopfu so byala a va swi tiva ku byi le ku hi dlayeni byi dlaya tiko mara a va veki minawu yo tika ngopfu ku fika lahaya or na loko yi vekiwini minawu nga ri a yi le ku landzeleriweni ku fika lahaya ma swi vona so mhaka ya xibalo yi le ku hi dlayeni xin'wana i vunavetiso byi tlanga xiave lexikulu advertising yi tlanga xiave lexikulu loko u va u navetisa xilo ka munghana lonene u swi tiva ku swi twa hi vanhu va ku tala so loko swi karhi swi navetisiwa ka TV swi vona na hi vanhu va ku tala loko u languta TV sweswinyana TV yi tlanga swinavetiso ngopfu swa byala ku va ku navetisiwa byala left and right vatsongwana va vona byala van'wana ku byi tiva swi nga tshama va byi testa mara se va gcina va navela Botpete vaxumi na ncindano kwalano leswi swa ku mapapila ma tirha kun'wanyani mara hakanyingi loko ni swi vonisisa kahle i nga ri loko n'wana a yo tsutsumela angomini a ri yexe sweswo n'wana va n'wi amukela hi ku ya hi leswi vona va rhanisaka xiswona matheleni ya timali ku ri va kota ku kuma mali yo karhi yi nga tlheli mali loko vo tlherisa n'wana luyani va tlherisa mali yo karhi na mina n'wana i tsutsumelini angomini no vuya ni foneliwa hi vo ma5 hi ndzhenga leswaku n'wana wa mina i welini mara mina a va zangi va ni fonela a nge se wela ka ku tsutsumela n'wana va n'wi amukela a va vutisi tifanele a swi tirhisi ngopfu nawu lawa nawu wana wa tsandza ku tirha vaxumi Botpete ni le ka muhumelerisi ni kombela ku kandzela nyana leyi ya swa ngoma khalanga leswa ngoma ne ha to vuya hi ku riliwa amoyeni ku ndliwa yini khalanga vana va sweswi a hi nge ntlawa wa swihlangi a hi nge ka ntlawa wa swihlangi na vana va 5 loko ri na vana va 5 ku famba ku 4 ku sala ku 1 lowun'we wa swi kota na ku tilavela mzabi a tlha a ya vulavula na mzabi a ku ni kombela a ni tlhogomela ivi a famba khalanga a ku hava ku ri munhu a nga ta koka n'wana munhu n'wana na kona a nga swi lavi wa rila u ta ku ni yisa kwihi swo vava kwihi khalanga swo vava loko vo n'wana a wu tsutsumela ku nga ri hava swa macheleni wo problem because loko n'wana a tsutsumela mayini u ta lava mali so khalanga swa vuya ka leswi tolo mi nga vutisa mhani loko muku mi va kule njhani na laha ku nga na vana ka nkarhi wa sweswi ngopfungopfu vana va vafana inkomo khalanga inkomo yingiselo wa mehe khensa swinene n'we mi nga rhumela ti-voice notes hi ndlela yaleyo ma vona mhaka nkulu xiphiqo xa hina xi hlamuseriwe kahle hi nkulukumba Botpete vaxumi na ncindano kwalano leswi swa ku mapapila ma tirha kun'wanyani
mara hakanyingi loko ni swi vonisisa kahle i nga ri loko n'wana a yo tsutsumela angomini a ri yexe a ye a ri yexe sweswo n'wana va n'wi amukela hi ku ya hi leswi vona va rhanisaka xiswona matheleni ya timali ku ri va kota ku kuma mali yo karhi yi nga tlheli mali loko vo tlherisa n'wana luyani va tlherisa mali yo karhi na mina wa mina n'wana i tsutsumelini angomini no vuya ni foneliwa hi vo ma5 hi ndzhenga leswaku n'wana wa mina i welini mara mina a va zangi va ni fonela a nge se wela ka ku tsutsumela n'wana va n'wi amukela a va vutisi tifanele a swi tirhisi ngopfu nawu lawa nawu wana wa tsandza ku tirha matwa hi leswi mingisera nga vula swona hi leswaku va swi langute hi tinhlelo rako 2.5 ni tlherisa se a hi buleni timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hi buleni hi kusukisela sweswi ku fika laha ka hafu ku bela wena yan'we hafu ku bela wena yan'we hi bula na nkulukumba ntimani hi languteka timhaka ta byala xikwele ku tikeni se hi la ku ta twa ku n'we mi ri yini ka mhaka yeleyo kusukisela laha ka hafu ku bela wena ya 13 hi ta va hi kha hi bula byala ntsena se loko ri karhi ra tin'wana mahala vulavula hi ta zizikodwa kumbe mahala vulavula hi timhaka ta le ka swikhusese kumbe mahala ku vulavula hi swihi kumbe swihi leswi hi nga vulavula hi swona namuntlha hi beleni riqingho le ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za loko na ha rindzele riqingho rero munghana lonene FM tanihi xitichi yi le ku lulamiseni leswi va nge ri i workshop ya tinqambi artist workshop leyi nga ta va yi ri koho ku hela loko ka vhiki hi ravuntlhanu kahle laha nkowankowa community hall se workshop leyi yi kongomisiwe ka tinqambi na lavawo na n'we mi ngumesaka tinsimu teti hi ti twaku ti kha ti tlanga kolomu hi va ku hi kha hi ti hungasela kona mi kuma ka hi ti tshame ti twanile ka munghana lonene phela xin'wana lexi ndlaku hi nga ti tlangi tinsimu tin'wana mi va mi nga hi nikangi se tanani mi ta twa ku swi ndlisa ku yini swa ku hi kota ku twa tinsimu ta n'wehe hi ndlela yaleyo ku fana na risimu rin'wana ni nga ri twa veri yini ni n'wana n'wamafehle ri ni tsakisa ngo risimu leriya ngopfu loko ri fika kwalaho ka hi ngavo loko va ri ku cineni se ku ta ku ri na swiyenge swo tala leswi nga ta swi ri koho ku ta ku ri na va samro swilombe music association va ndhawu leya timhaka ta vutshila na ndhavuko ta va ri koho va Limpopo ku vona leswaku ku ta tlhela ku va na va ka Standard Bank ku va na hina va ka Munghana Lonene FM se hi ta mi byela na ku Xitsonga Music Awards yi fambisa ku yini ku va mi nghenelela swi ndlisa ku yini ivi hi tana hi kuma na swibumabumelo ku a mi ta tsakela ku hi ndlisa ku yini ku ya mahlweni hi tshika leswi swa 1 vote 1 number kumbe 1 number 1 vote hi swi tshika hi ndlisa ku yini hi ta twa hi n'wina se a hi hlanganeni ravuntlhanu tinqambi na vahumelerisi mi nga kayeli nongonoko wolowo mi ta wisa gungula lomu koka ku nga ri ku kona ku hambi vo nga gungula ku hala ka ti-Facebook mi ndla mihlolohlo leyi hinkwayo leyi lexi xi ni vavaka ku tlula na mpimo hi loko mi gungula ka swilo leswi na n'we mi nga tshama mi vuyeriwa hi swona hayi kwalano hi swo swi ni vavaka a ni swi tivi ku loko hi ri na nongonoko hi ku hina hi endlisa leswiwa ivi swi mi vuyerisa namuntlha mindoko loko swi nga ha mi vuyerisi swilo leswi ya hi tirhisaka swona hayi kahle va ndlangi swona u nga ri vingiseni tshama ni rhumela hungula a ku mina na mina ni hlamarisa hi loko vanhu vo fana na lava nga tala laha ka vandla ra MK va kombisa timhaka ta ku a fanele ku cinciwa vumbiwa ku fanele ku ndliwa yini vanhu va lava nga kwalaha ka MK va lava va nga vuyeriwa hi vumbiwa byebyo hi nga ka byo sweswi ivi ni langutani ku ya mara impela mingiseri va nga va ri na point n'waviri 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM i 17 timinete ntsena ku bila wara ya 13 hi ndlela leyi a hi amukeleni loyi mingiseri nhleka Botpet papa minjhani Botpet hi pfukene hi ngova na papa hi pfukeni a hi burisaneni le ya ngoma leyiwani Botpet man why ka ri mani xavelela hi ku ni twa mi ku Botpet mi nga ni xayaxayi a hi vulavuli Botpet le ya ngoma ya hlupha Botpet a hi languteni matlhelo mambirhi a hi languteni phela ngoma Botpet ayo biwa ku yo boxa swilo leswiyani i business ne
un'wana na un'wana i langute ku vuyeriwa hambi to tindhawu leti ta hina ti langutele ku vuyeriwa mara ti boheka ku ti tirhisa nawu mara nawu ehenhla ka ndhavuko hi leswi a hi nge like sweswi n'wana wa tsutsumela loko a tsutsumela ngomeni ivi loko a tsutsumela engomeni laha ni feke ni languta ku n'wana wa mina loko ni ya n'wi teka loko a vuya u vuya a ri safe kumbe kanjani swi nga endleka ni n'wi teka a tsutsumela ngomeni ni fika ni n'wi teka phakathi ka ngoma a vone ngoma a vone swilo leswi botpete laha ku nwiwa khemi ntsena laha phakathi ifi ku n'wi teka n'wana wa wena and then swi fika swi tsandza a handle hi ndlela yaleyo hi mhaka ku hi ta i teke n'wana i nga languti hi tlhuri ra ku n'wana wa mina i va a ri safe na 9 months hinkwayo ya n'wana na mitwa kambe n'wina mi le ku kombiseni mi sungule hi ku vanhu va lava ku vuyeriwa swi nga leswi vanhu va lava ku vuyeriwa hi fanele hi endla yini hi ku ha swi twa ku mi lava ku vuyeriwa loko mi ba ngoma kambe xiphiqo i ku na milawu la tikweni leri yi nga vekiwa a mi yi lavi milawu leyi nga vekiwa milawu leyi botpete yi kuma nawu wa ngoma wa khale wu ri kona wa ku yini wa ku mina na dodombisaniwa na mina mi ni yisa ngomeni ni nga swi lavi no botpete leswiya a va yi ku dlayeni musi kati va ya dlaya vanhu a ni swi lavi a la kuya a mi lavi yini a ni lavi ku ya dya vuswa a ni byi lavi vuswa bya n'wina swi fana na xikolo a swi fani xikolo mina ni byeriwa ku yingiselani mingiseri na mina ni ta mi nyika nkarhi mi vulavula mina xikolo mi ni byeriwa ku famba dyondza i ta kuma ntirho and himpela ni yini ya dyondza hanyani ni tlhela ni dyondza Giyani College ni kuma ntirho se na laya ku na leswi va ku byela ku swona va ku famba engomeni u kota ku tlhariha mara ni byi lavi tlhari lebyiya se mi nga ni koka exikolweni mi ni koka muku u ta kota ku kuma mali u ta kota ku kuma ntirho a ni lava ku tirha phela ni lava ku kota ku tihlayisa vutlhari bya n'wana byi lava byi nge ni hlayisi na laya loko va ku famba exikolweni va ndlela ku kota ku tihlayisa ku na leswi i swi vuyeriwaka ka wena loko u heta ku ya ngomeni kumbexani kwalaho yi nga ta vuya kona ku na vanhu va nga tswariwa va tlhela va hanya va tlhela va hundza misaveni va nga yangi ngomeni ara ti-risk ti kona loko nga ya ngomeni kumbe nga yangi kokwala swibedhlele swesweswo swi nga endleka mavabyi swi tele leswi nga ku nghenaka sokisi leriya ri funda mavabyi mo tala laha phakati that's why va ku fambi ya le xikolweni a hi sunguriseni laha kumbexani lexiwani lexi xi ta hi holovisa lexi kambe a hi xi zameni mi yingiseri ai hallo ai mi yini ngomeni n'we mi yini kahle that's why na swi tiva ku xikolo xi na nkoka xikolo lexi okay loko mi yile ngomeni n'wina mi vuyele hi yini hi ku twanani botpete ne veri loko i ye ngomeni ni ri n'wina mi vuyele hi yini n'wina mi vuyele hi yini ni lava n'wina sweswi yele hi ku mavabyi lama vongo na makuma sometimes lo nga ya ngomeni a ni na wona ntsena swi tele ni dyondza na ku n'wanuna kwale phakati le ku dyondzisiwa vununa leyi ni vula ku n'we mbuyeriwe hi yini n'wina la mi nga kona i yini lexi mi nga ku wa tiva mina hikuva ni ye ngomeni wena i nga yangi okay mone mi byela vutomi byi na challenge to tala botpete ne sometimes i hlangana na ku tikeriwa evuton'wini na ku tikeriwa ku dyondzisiwa no khodelela le ku kondelela vutomi botpete ma swi tiva ku ma swi tiva ku hi xin'wana swa swiphiqo leswi hi nga na swona la tikweni laha ra ku vavanuna vo tala va le ku tidlayeni hi sweswo n'wina mi nge vo kondzelela kasi va kondzelela vo va ku hluphekeli ndzeni ka mbili ka miehleketo ya vona va hetelela va tidlaya vanhu lavo ngo a va koti ku khodelela va tidlayaka a va tiva vona loko va nga swi koti ku khodelela va tidlaya Dimitri hayi yi va yi twa kwala Victor
ya leswaku i tsundzuxa sirha Papa Jack Baloyi na sirha Papa a va hamba va tlanga ncuva a va tshama va palanini se loko a kha kutani i ni parile hileswaku xikhwita xa ncuva wa ha tele kuma xi kha xikhwita le handle le xinkuzana Aritz aya mkena n'wana mingiserelo nhlekani Hello Dr. Papa Minjani? He pfukile hi ngovo I can't Ntshamiso wun'wana hi mhaka ya ti-politician ta hina ta South Africa ku ri swilo leswiwa ku tikiseriwa hina vambiyangwana hina va lwelaku tax ya hina le almost every day every night loko swi fika laha ka milawu ya ti-criminal record kumbe ku dila na nandzu loko munhu a ri na nandzu vutheka a yi dili ku fana va ri yini a yi treatiwi ku fana ko va vito ku hi le ka rainbow ocean kambe a yi fambi ku fana ni vula ku loko mo languta milandzu leyi va nga na varhangeri va hina hinkwavo tiphati hinkwato i varhangeri va tiko ra hina a ni nge ri phati yini hinkwavo ka vona va milandzu yo tala leyi yo chavisa mara loko swi fika anawini nawu a wu endliwi ku fana na loko ku ri mina sweswi ni vulavulaka ni ngo lo ta ni nga mbiyangwana loko no vo ni be munhu hi mpamahala sweswi yi nga si ba na 30 minutes is too much yi ta fika la veneni kona ka ni ya pfaleriwa mara lavaya yi ta kuma va be mabiliyoni mabiliyoni mayini vo suka kunene a tlhela ku ni tata mindzuku a fika under bail a police station a jika a tlela kaya so ivi loko swi famba swi ya mahlweni record munhu i fika wo sweswiwa i chajiwa hi ku kumeka mi banile hi timpama ma ha ri swikolweni i ri xikolweni i dyondza i ze i heta ndzeni nga swi vulavulaka ha nongonoko loko ya fika makumu ka tidyondzo kumbe i pasa matric i fanekele ya ndla security i pasa matric i va na laki i fila matifomo i fanele ku va na person i kuma loko va ku assessa va ku i na criminal record ya ku loko yi languta a yo va ya nchumu i minor leswi swi nga swa ntumbuluko hambi tihuku ta covolotana hambi tihomu ta tshangeni kambe ani nandzu i nandzu i mayina loko mbyeni vana no wa nandzu mboniwe nandzu na mitwa butek na mitwa leswi a ni ringeta ku weya ku ringanisa ku milandzu leyi vanhu lava va hehliwaku hi yoho leyi va ti-politician kumbe varhangeri va hina yi va yi ri heavy yi ri kulukumba leyi yi xengaku kumbe yi tikirisaka tiko yi nga ku vanhu va hlupheka lero i nandzu lowukulu ngopfu luwa wa manya loko ni ku umanya wu like ku lwa hi mavoko unless lo teka xo karhi tsutsumi ya kaya teka kambe mhakankulu leyi mi lava ku yi fikelela kwalano ka sweswo mhakankulu hi leyi mhakankulu hi leyiwa i ku humelela yini xana hi nawu loko mi kuma ku munhu na loko va tlhela va ku charge hi case yo karhi va ku byela ku this is a criminal I mean it's a common assault which means ka normal ka ntumbuluko mara that thing hambiloko mi tlhela mi ya mediate mi endla mediation na munhu yolowo mi nga holova record leyi a va yi susi they keep that record up until 10 or how many years yalama va nga maveka so a ni ringeta ku vula ku varhangeri va hina mara voho le henhle leyi va tigedini va twa ku nandzika hambiloko va ri na tete vo tlhela va ti chanela ku ya hi leswi va lavaka swo va tlhela va langana ku ni la ku tengisa hi mani a ni la ku tengisa hi mani ni byele loko vulavula hi murhangeri wo fana na president ya hina leyi nga ku humaka Jacob Zuma ntomi yisela kwala na ku from 2005 na swi tikisi wo jikajika a langa ku tengisa hi mani mara hina vambiyangwana a hina yona ina na leyi ya ku hi nga ti langeka mina yona mi nga va kumbexani mi pfumala macheleni mina yona swa pfumeleriwa mi pfumala a mina mawayawaya ba macheleni na vo vanhu lavaya macheleni lama mi vulavulaka hi wona i macheleni ya hina because a ni ku fikela sweswiwa va nga fika va byela president khale ka president ku ri i fanele se a ti hakelela ti-charges hi yexe nkarhi lowu hinkwawo a famba hi macheleni ya hina ya lama hi ngo ti hlupheka le pfuka hi hala na hala hi taxiwa hi xava xinkwa hi taxiwa hi xava ni hi taxiwa ku ri ku huma macheleni ya lama wa ma wisa na swi tiva ku xinkwa mo nyika xikombiso a xi taxiwi xinkwa kama mo nyika xikombiso ya mo vula ku hi xava leswi na leswi xinkwa i basic food vhele yaleyo yi tshama yi ri ka xitatsarati mara no vula ku ni ringeta ku mi kombisa swin'wanyana ivi a ni kombela swintsinini marito mambirhi aka ngoma ni kombela ku koma na ala mi vulavuse mi vulavule ngopfu a hi kumeni n'wana enkompa
va fambeni mingisele kambe va komberile ivi ni ala manamukela un'wana leyi hleka aye botse aye baba kwala ka mawayawaya ndingwe mto pala mina ke ayi tweni botse mawalele ya zizikodwa mina yi tisa ku vava mara ni ve tshama hansi ni langutisa ni kumbexani swi nga endleka ka xinawana lexiya xa step aside mi kuma ku hina hi nga kuleli na swona ehansi ka xona ku na swin'wana hi nga swi tiveki botete kumbexani munhu loyi a nga kusuhi na sweswo ka ANC a nga nghena a hi kombisi because mi nga kuma ku na leswi swi nga tsariwa hina hi nga swi tiveki hi langutise step aside ntsena ku loko i hehliwa hi swo karhi i fanele i step aside kasi ku na swinawanawani swin'wana ehansi ka nawu walowo mara ni vula ku okay swi vula ku hi marito man'wana loko ku na xinawana xin'wana swi vula ku nkama luwa loko va ku zizikodwa i tshike ntirho tanihi hi minister zizikodwa i tshike vuxirho tanihi NEC member swi vula ku loko a ku nga ri mhaka ya ku hi le nkarhini wa nhlawulo loko ve a tshike ntirho tanihi holobye a ta tama a haya aka huvo yo endla milawu hi swi mi vulaka swona hi swo sweswo mi vulaka swona se sweswiwa loko hi langutisa botpet I don't think ku ri wo ti yela ka ANC ku hi mhaka ku a ni tshikile se ni vuyile a ni hleketi ku swi tirhisa swona ni hleketa ku nga va ku ri na ku wa vitaniwa ivi ku vulavuriwa leswi vulavuriwaka na wena i tlhe i byeriwa na ntirho lowu i nga ta nyikiwa wona after loko mi ta va mi vulavurini that's why ni ku swinawanawani swo karhi swi nga va swi ri kona vuxiyaxiya byi ta lava hi byi endla botpet a ni mi byeli mavunwa because loko mo langutisa swihehlo swa yena na swihehlo swa lavan'wana va nga stepa aside van'wana va gcina va nga ha vuyangi a ni voni ku ri na ku hambana ngopfu and I don't think ANC a yi ta tikuma yi kha yi waste nkarhi yi n'wi vuyisela laha yi kha yi swi tiva ku loko ku yiwa ka ti-hearing na yini kumbe a ya voniwa nandzu i ta boheka ku a tlha a suka ku tlhe ku appointiwa munhu un'wana swi tlhelerisa i phati endzhaku na ku korhekela vaaki botpet a ni na masivona because loko ri ku kuna hi mpelampela mhisa luya i ta voniwa nandzu a khoto a hi swi languteni hi khoto sweswi a voniwa nandzu hi khoto ku ri ku se u hume hi bail phela munhu luya a hi swona loko a hume hi bail yaleyo swi vula ku a fanele a tlhelela khoto leswi vula ku ANC swi nga va swi ri kona leswi yi nga swi langutisa yi nga swi vona ku mhisa loyi hambiloko ku ri ku o tlhelela a khoto i ta vuya a basile hi ku ya hi vona leswi hina hi nga swi tiveki hina hi nga kuleli na swona ende swi endlaku ku vaakatiko va hi languta hi ndlela ya ku swi vula ku ka ANC ku na matihlo ma swi vona swi nga endleki botpet ku hava ku va ngo tsutsuma va landza xigevenga va tlhela va xi vuyisa ndzeni ka muti ku ri ta tirha wena laha mara hi khe hi swi vonini ku wena a wu khomiwile a wu gweviwile hi case ya swi ku hava sweswo obvious xikoho lexi va nga xi langutisa va swi vona ku mhisa loyi swi vula ku loko a nghena khoto leswi a nga huma hi beli loko a tlhelela khoto loko a vuya i ya vuya a basile swi nga endleka va swi languta hi ndlela yaleyo that's why ni rhange ni sungula hi mhaka ya ku kwala ka macheleni a hi nge pfuki hi fanele hi ri vanhu ende ho fanele hi swi understanda ku mina ni nga mazangayi na khalanga a hi nge fani matitisi hi nga va hi ri vanhu kha hi hanya mara hi nge fani hi swi botpet inkomo mawayawaya ya vukubela wara ya mbirhi ya vukubela wara ya n'we nhlekani ka Munghana Lona FM hi 20 kumanga misava ya awara ya mbirhi ya tawa emisekweni a hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwana ya sesi Lili banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kube loko ha ri ka yale ku nga va ku kha ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandi nchumu khalangi wa yi tiva hongoyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba muti intiyisi yi ta va tano na government of national unity ya hina banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ila nga ko mixero Munghana Lona FM na ngona ko Afrika wa vulavula eka ku haxela twi nhlekani lowu hi rina ku pfumela ku ri kwala nga ko
na we ila ku ta na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona hi ndlela leyi la ku ya languta ka timhaka leti ta ku xavisiwa ka byala ku ri malembe yambirhi endzhaku ka loko ku humelele mhanga liya ya le enyoveni hi ta vuya hi la ku bulana Ntimani kusuka ka timhaka Butlaki Ntimani va suka ka nhlangano lowa wa vaxavisi va byala hi la ku twa ku nga ku ri na leswi se swi nga dyondziwa hi nkarhi lowuwani loko xiyimo xi ta va xi yime hi ndlela leyiwani ke nako ku na ku vilela ka ku na vantshwa vo tala va nge le ku tirhiseni byala ku tlula na mpimo leswi swi hetelelaka swi veka nxungeto wa vumundzuku bya vona ekhombyeni hi ndlela yaleyo se a hi amukeleni Butlaki Ntimani kusuka ka nhlangano lowa wa vaxavisi va byala eAfrika-Dzonga. Ntimani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Ihlekani Khalanga ni pfuxela vayingiseli hinkwavo va Munghana Lonene FM. Namuntlha swi endla malembe yambirhi ku humelele mhangu liya ya le enyoveni. Xivutiso ku ta va ku sukusela loko mhangu liya yi humelerile ku fika namuntlha ku na leswi hi nga vulaka ku tanihi tiko hi swi dyondzini kumbe na n'we tanihi vaxavisi va byala mi swi dyondzile. Khalanga xo sungula lexi lavaka ku xi vula i ku mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi vana va 21 va le mihleketweni ya hina hi ri xilungwini leswi swi vitaka ti-condolences hi va rhumela swona a hi mhaka yo olova le ya ku after malembe mambirhi ma hundzile vatswari va nga swi tivi ku vana va vona va dlaya hi yini kambe lexi tivaka i ku va lovele endhawini leyi a fanele va nga ri ka yona ene as vaxavisi va byala hi teka a full responsibility ya ku muxavisi wa byala wa le nyoveni a nga fanelanga a pfumelela vana ku va fika endhawini ya yena ku va ta xava byala kambe ku vuyela ka xivutiso xa n'wina ku hi dyondze yini leswi nga swi dyondza i ku va hi lwisana na alcohol abuse la South Africa hi fanele hi khomisana mavoko hinkwenu loko hi langusa a report ya Human Rights Commission yi veka tihlo ka maphoyisa ka social development na le ka liquor board kambe hi ri responsibility yi le ka hina hinkwenu na vaxavisi va byala na community ku hi fanele hi tirhisana ku va hi lwisana na alcohol abuse not ntsena ku xavisiwa ka byala ka vana lavatsongo kambe it's a much bigger problem le ku na vana vakulu na vona va abuse byala so I think as tiko hi fanele hi approacha a mhaka ya alcohol abuse hi ntiyiso because hi nge swi koti hi balekela kambe loko hi nga se yi anamisela ka vaaki ku angarhela loko hi kongomise thwika n'we vaxavisi ku na matshalatshala mi ya endla ku lemukisa hi ku leswi ni swi vonaka me kumbexani no ka ni nga languti kona mara leswi me ni vonaka swona no vona mi kha mi navetisa ku byala byi tandla byi kutani kambe onge timhaka ta ku lemukisa hala ka ku hey loko mo ka mi nga byi tirhisisi kahle byi nga hetelela byi va na switandzhaku leswi na leswi a swi vonaki ngopfu kumbe no ka ni nga languti kona. No Khalanga mi vulavula ntiyiso mi yi bela nhlokweni mara ku mi langusa hina organization leyi yimela organization ya ku xavisa byala ka ti-customer ta hina hayi vaendli va byala so va lava advertisaka a byala i va lava va endlaka byala and mi tiyisile ku a va faki a voko swinene ka ku va endla ti-program kumbe ku advertisiwa ku pfuniwa vana va nga koteki ku endla tidecision ku va nga nwa njhani so yes na pfumelelana na wena mara ni ri lexi nga endlaka ku hi kota ku lwa hi wina nyimpi leyi alcohol abuse i ku hi khomana xikatla hi tiyisana hinkwenu vaxavisi va byala vaendli va byala na community loko hi langusa a Eastern Cape la Nyobeni Tavern yi kumeka ka hi ri kona ku na ti-program leti se ti nga hundza leti a ti focus ka ti-high school ku vulavula na vana va xikolo hi mhaka ya ti-dangers ta ku nwa byala va ha ri vantsongo next week hi le Eastern Cape in 4 regions ya vulavurisana na vaxavisi va byala na wona machudeni ku va va careful ti-traders ta hina ku tisavisa ku if va na ndlela ya ku va nga tshembi ku munhu loyi a xavaka byala i na malembe ya kahle va kombela ID na vona vana va xikolo ku va nga tlangeri ka tindhawu ta byala because hi nge va pfumeleli ku va nghena. Ni mi twe ka yin'wana ya ti-interviews mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku vatswari lava a va se kuma closure se xivutiso hi ku loko va nga se kuma closure yi fane yi huma kwihi yi fane yi komba ku i ncini xi nga dlaya vana kumbe ku fane ku endleka yini la hi ku
la ni nga tshama kona ni pfa ni twa ungeti vatswari lava va na ku kombetela muxavisi wa byala hi tintiho ku ve letin'wana a ti fane na to ti va komba ku loko n'wana za va na 13 15 sweswo i ri mutswari i nga swi tivi ku i le kwihi i va wena vutihlamuleri bya byi ri byihi a ni lavi ku vulavula on behalf of vatswari because ni tshama ku ka siku ra namuntlha va le ku vavisekeni ngopfu kambe loko ni hlamula ka closure i ku vatswari a va swi tivi ku vana va vona va dlaye hi yini va swi tiva ku vana va vona va lovele kwini mara ku i yini the cause of death vatswari a va sina va na yona a closure and government ya hina has that responsibility ya ku byela vatswari lava ku vana va vona va dlaye hi yini yes hi no ku va file a covered mara postmortem yi ri yini xivangelo xa rifu ni kombela mi ni khomela timani hi pfunana ka ku loko mi kha mi vulavula miri tanihi rixaka wu fane hi khomisana tanihi vaaki hi khomisana hi va na ntirhisano kusuka kwale ka mfumo ku fika ka munhu ntsena ku vona leswaku ku nga ha vi na xivulwa xin'we xo vulavula hi timhaka ta byala na vana se ni lava ku loko ni vuya mavhengeleni na ndzhaku ka 30 wa tisecond mi ni byela ku mi vona onge tindlela ya kahle laha hi fanele hi sungula kona hi kwihi ku endlela leswaku hi kota ku languta hi ku vantshwa lava hi vulavulaka hi vona i vanhu lava na sweswi va nga na swiphiqo swo tala ku katsa na ku va hana mintirho se na swivutiso i ku hi huma njhani ka xiyimo lexi loko hi vuya emavhengeleni mo ni khomela tani Ntimani inkomo a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni na nkulukumba Ntimani kusuka ka nhlangano lowa wa vaxavisi va byala endzhaku ka leswi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka na sweswi hi lande lava va tirhanaka thwi na timhaka ta ku xavisiwa ka byala va ngeri va na xo xuvula loko se hi kha hi ku i malembe ya 20 endzhaku ka loko malembe mambirhi kolomo ka 24 wa tin'hweti endzhaku ka loko ku humelele mhangu liya ya le Nyoveni le a Eastern Cape hi ndlela yeleyo kambe ke veri ndlopfu ya hina hinkwerhu kambe ke loko ri ndlopfu ya hina hinkwerhu hi pfunana njhani laha ku huma ka xiyimo lexi uku vantshwa lava kolomo ka 59 wa percent lava hi vulavulaka hi vona va malembe ya 15 ku ya ka 24 a va na mintirho kolomo ka 45% ta vantshwa lava nga na malembe ya 25 ku fika ka 34 a va na mintirho se xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi titani Ntimani hi pfunana njhani ku hi va hunguta na le ka tindhawu letiwani ta lomu ku xavisiwa ku byala ni mitwi mi ka vulavula hi timhaka ta tilangsese ta mapasi kambe leswi yi nga ndlopfu ya hina hinkwerhu hi ndlisa ku yini swo sungula ni lava ku komisa a nhlamulo ya mina ka maphorisa loko hi langusa a Nyoveni a ku ri na ti-complain leti ti nga fikaka ka voma 4 leti vanhu va nga ti humesa ku nga si humelela mhangu leyi ya ti 26 ta June 2022 maphorisa ma kotaka ku va na leswi va nga xi endla so hi na ku tshemba ku ntirhisano wa vaakatiko na maphorisa na liquor board loko hi va hi khomanile hi dya ndlopfu leyi xikan'we maybe mhangu leyi nga humelela a yi ta va yi nga humelelangi so loko hi kombela ku hi tirhisana i ku responsibility ya ku hi sirhelela vana va hina ku va ngheni ka tindhawu to ka ti nga ri kahle hi le ka hina hinkwenu as mutswari n'wana a nga ni byela ku i ya ku hlayeni na vanghani va yena a teka ndlela yin'wana a hetela a tikuma a ri ndhawini swo sadzana leyi a swi tivaka ku ri even though i ntsongo va ta n'wi pfumelela ku a nghena so na ti-covered owners ti na responsibility in fact ni vula ku responsibility ya hi-covered owner is much bigger than ya maphorisa than ya community than ya liquor board because covered owner hi yena a nga na responsibility ya ku a xavisela customer a byala loko u vona ku ri munhu a xavaka malembe ya yena nga ku a ma tshamisekanga u ta kombela some form of identification so hi la ku tshemba ku a Nyoveni the owner a swi tiva ku vanhu va xavaka byala a va na malembe yo ringana ku va nga xaviseriwa a byala ku rhandza mali na ku a nga ri na mhaka na community ya yena ku va xaviserile and sweswi se le ka mhaka leyi ya ku hi dila na mhangu leyi loko ka hetsela Ntimani mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi endlaka ku minkarhi hinkwayo loko ku humelela timhaka ta muxaka lowu
tintiho ti kombetela n'we vaxavisi va byala ku nga va ku ri na ku kumbexani tanihi vatirhisi hi vaxavisi va byala kama n'wani mi pfa mi tsipa tihlo mi languta ku la kumbexani ni nga pfukanyana kumbe ku na swin'wana leswi swi endlaku ku rizondo ri va koho loko ku tshika ku va na timhangu ta muxaka lowu minkarhi yo tala eka lomu ku xavisiwa kona byala hi khalanga hina se hi toloverile ku vanhu va kuma tintiho ka hina ka covid na loko ku ri na load shedding a va ku se hina vanhu va byala hi endla ka a load shedding mara loko hi teka ku hlamula hi ku tiyimisela loko mi langusa a report leya Human Rights Commission a yi kombi tintiho ka vaxavisi va byala yi koma ka South African Police Service, Social Development na Liquor Board. So hina sasivadzala as special quarters no, it cannot be. Hina responsibility na hina as vasasivadzala because mangulo yi humelela andhawini ya hina. So we ought hina ku ri a fanele take that responsibility ku va hi make sure ku vana lavatsongo a va ngheni ndhawini ya hina. So hina vo sungula ku pfumela ku no a yi endlaka kahle tanihi vaxavisivabyala timani mina ni mtwini khenseli swinene nkarhi wa n'wina kambe a hi yeneni mahlweni hi vulavula na rixaka minkarhi na masiku ni minkarhi ntimani ku ndlela ku hi ya hi lemukisana hi vona ku tanihi vatswari kumbexani hi teka vutihlamuleri na hina ku vona ku vana va hina va nga tsutsumeli ku nwa byala va ha ri vantsongo a ni tivi kumbexani mhaka ku hanini ntimani a ni swi tivi ku loko munhu a pulakile kahlekahle ku ndlisa ku yini hikuva yi lava pulaka leyi na vana kambe a ni tivi ntimani hi fanele hi endlisa ku yini khavanga xilo xikulu i ku tidula na mineti na mati xilo swi tshamiseka wala ni lava munhu wa ku tirha loko u nga tirhi hambana na byala ai tivani mi nga solo vana vanhu vo tala i komu ni khensini fambisa sweswo vutlaki ntimani kusuka ka nhlangano wa vaxavisi va byala i xivutiso xa kahle lexi loko i nga tirhi hambana na byala se xivutiso ku ta va ku n'we mi xava ku byala mi nga tirhi mi yi kuma ku mali yo xava byala loko i nga tirhi hambana na byala ani hayi na mitwa ntimani se xivutiso ku n'we mi nga tirheku mali yo xava byala mi yi kuma kwihi ni pfuneni no kombela ku hi hundza kwalaha loko mo ni hundzisa kwalaha ni nga tsaka 0860002543 bya durha byala vaka hileswaku a wu tirhi mara wa nwa ene wa xava i yi kuma kwihi mali yo xava tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula se xexo xirhambo va ka hina a hi tineni hlanganani hi ta kota ku bula hi twa ku miri yini timhaka tingani mhaka ko ku endlela ku yini ku endlela ku mi nga vi mi tikuma se mi kha mi gongola hi swilo hi mhaka ku mi ke vutivi mhaka ko kama hi tekeni mingiseri wo sungula hi twa ku mi yi kuma ku mali yo xava byala mi kha mi nga tirhi veri loko mi nga tirhi hambanani na byala hi lava xavisaka ku amini Nhleka. Papa. Epfukeni minjhani? Rifambi. Ni ku tivuse ku nga tsakisa mara byaleni ku ri n'we vo xava ntsena ni vula ku mi ri ku ri n'we mi nga na mali yo xava ntsena ku nga khata a hi amukeleni n'wana loyi Nhleka. A ku na munhu la 0860002543 mani hala ka X hala ni vona ku mi ri yini n'wina ka X wona ku tshamini ivi vona laha ka lexi xa foni i amukela ku xo swilo i vona foni ya yi ku byela swilo swin'wana u hetelela u ti vutisa kanjhani ku ma vo mhaka ko wona khitirha i ri laha i vona lexiya xa le bank xi ku komba ku xi ku komba message i hleketa ku yini ku nghene mali un'wana nga va ku zamini loko ku va xi ku mi va na vukheta ka timhaka ta matirhiselo ya swa timali loko mi lava ku tsundzuxiwa swin'wana mi tala kamalo i rahana peni kambe hambiswiritana hi mintweneni 0860002543 nongori ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM veri loko mi nga ri na mali hambanani na byala se xivutiso i ku lava va xavaka byala ku veni a va tirhi va yi kume kwihi mali kumbe mali munhu a ngo yi kuma ntsena hi ku tirha
i kuma na loko swi ndise kwihi hi ku mi hetela mi ndla na swicele loko salana byala bya n'wina ya mini mabyala bya n'wina mi bya mimila timhondzo kasi antiva ka hina hi mitwenene 0860002543 inangona ku Afrika wa ka vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hungu lerin'wana ri kumaka i ku va mfumo wa xifundza xa Mpumalanga va xave nkarhi mundzuku ka Afrika wa vulavula leswaku hi bula na Premier se hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku makungu ya vo Premier va ri yini kusuka le kusuka le ka xifundeni xa Mpumalanga hi ndlela yaleyo 0860002543 nongona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni un'wana mingiseri a ku na munhu la a ni swi tivi ku nga va ku endleke yini 0860002543 riqingho ra hina ni khomeni mingiseri loko ri pfa ri ku tsema swi nga ri leswi hina hi swi endlaku haleni swi le kule ngopfu na vutihlamuleri bya hina va ri ni kombela mi rhumela makamu va ya ni lavela nhlamulo rhumele swin'wana makamu va okay okay a hi kume basari a Office of the Premier kwala Limpopo kusuka hi lembe ra 2013 to 2025 by the time ha ri xichudeni a TUT Polokwane campus basari leya a yi talele hi tifilimu kusuka masunguleni ku ya a fika amakumu kati mukateka i ri ho xaveriwa byala Butpet the moral of the story i ku munhu a nga ku nyika o ku ku xavela byala but a tsandzeka ku ku xavela 1 kg nene yo chela tiyeni ivi mzalwana a ku tsona na muneti yaleyo kerekeni but famba byaleni u ri hava mali u ta vuya u khome plaka no tlurisa wani loyi nhleka Butpet nhleka aye papa njhani pfuka pfukele minjhani n'we Butpet va yisala vo ka va nga tirhi va ta ku xavela byala ku tlula munhu wa ku tirha byaleni yi huma kwihi mali va yisala va kombela va phanda Butpet va kombela mali ende loko kombela mali munhu a nga ta ka va ku ni kombela mali ya ku xava 12.5 ya mugayo u teka i n'wi nyika hi weekend ncino loyi a yi baku a tate tafula ngi themi ka nga tirhi ya vanwa ande bya xaviwa loko mu nghena mo byale mithla vanhu va xava byala ku durha a hi laha ku tirhaka va ku tala va ku hava tirhi na vona ende na ku i cini xi endlaku ku swi nga va tikeli ku xava byala ku va va tirhelangi ku vava a va yi tirhelangi ku vava n'wina Butpet mi ta mi byala loko a mi na byala mali leyi mi tirhaka kwala a mi nga ta teka mali mi xava mali ya ku byala bya ku durha mi karhi mi nga tirhi mi karhi mi tirha sorry se va yisa lava va ka va nga tirhi Butpet va ta ku xavela byala ende u ta nwa a va lolohi Butpet ku xava va tlhela va ku yima hi va xavela va nyuma va ti 15 na va ti 23 na a ku ri va nyumisa hi va komba ku a hi suguli ya ma vona Butpet na metro Bob Mongo la Khujana ni Kensi Mongo a hi hlangane ankongome ndwana na le showground hi mgivela emrambile xikwembu xa radio ni na n'wena okay Kensini swinene 0860002543 ana lava un'wana kwala ni ncindani mi nga teki un'wana ma ni hlayanyana mahungu lama mambirhi lama na va ku hundzisaka lava vo yini okay lomu makaya vanhu va byala vo tala va vona i ti-bricklayer na ku bastina ene va byelele nga ya mara khalanga mi vula ku n'wina mi se tshama mi nwa na siku na rin'we mina ni nga zi ni mi xisa mina ni va ni plugele siku rin'wana na rin'wana loko ni fika la ni nga mi xisi mingiselo wa mina un'wana va la no bloka ka ni vutisa Steven Makukule
intsundzuxa mjani un'wana wa hala Gothenburg la ange Butpet mina ni lava ku cheka kusuka ka Human Rights Commission hikokwalaho ka yini va nga hleli ndzingano wa rimbewu kusuka eka vandla la MKP ni tshemba ku loko mi ku Human Rights Commission mi vula Gender Commission hi ku ni vona hala tlhelo endzeni ka swiange mi tsale Jabu Baloyi a ni tivi makokoli miyambo roni ka majosi i ri Butpet no lava ku veka vonelo lesson from eka hogo eka madlala 1 order okay morning routine 2 time management 3 respect of authority and its charges 4 perseverance 5 memory exercises leswi swa loko mi kha mi ba milawu mi kha mi macha community unity 7 mental strength Botron ni tsaleni swo Xitsonga ni ta tlhela ni vuya ni swi hlaya futhi twanani just chant i ri yini sesilile lava i ri I wish malembe lama taka ti-issues ta ngoma a hi ti solveni off air most vanhu lava va nghenaka moyeni va beda sure for sure va boxa ngoma la just chant i tirhise X vana na siku lana mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela sesilile va fikini va hi nyika mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nangona ka humelesiwe hi Ncindani Eric Mawasa ni khalanga Pet Mathebula a hi ngoveni wa landzela na nangona ko dzumba na mina vana siku lerinene tata sesilili nkarhi wa n'wena